Le ngafia tu te whatalofa toilo tātua tunu le nei fo ia solulu, e le isi fo i whaopopongo talafau mai Sāmoa, usi mai e lau whaafonga. E tōrus fulu afe Tala le tau wa whaio moenga e se fulu, e whaaptoa mon mautanga se ngase, wa fo ina to le kompania le Island Rock ki Sāmoa, mo le whale mai tele i tua sivi, ai whape nā fo i le isi se fulu, ma le isi fo i se fulu wa fo i atu mon mautanga se ngase ulu matotua. Ai mo le whale mai tua sivi, na whai loe le pule o fo mai i a po mau Dr. Pesa Mino une. Se fo i tau e masili te mine le tūngā le wha mai le iai. Msalo te le se fsosani ai masi o whale mai fau i lau talai tua ma tūlanga ave i ai masi fo i tono tua sivi. Ai a te au i te le fsosani. E fsosani fo i moenga i tono i u whapena o na leo te le le. Na whai lofo e po mau. Wa whao popo fo i te whai numero i lanto wa a fie le wha mai o le fiva po na iwi. Mai i le lusful tau sanga anga i lalo le 5 tau sanga le mātutua. O te milal nei a tono laua whai fo i fo apia. A lei e vai ale tele o kisas i nei savai. Le tele au kisas whale le tusa ele o confirminga. O va inga maunga o le tenki fiva. O le lata i le fase fulu, le 5 fulu i a kisas i laso. Ma se tūlangan ta ue po mau, wa mana o mia e whale mai savai e whapena fo i whale mai whai tu malo. E le ngata o moenga, ai o me whai ngā ruinga visoaswani tali atuai, e whanau o le a fia pēr, e le siama o le whiwa pona hivi. Pei tai no whai loa le so opo o le kompania le Island Rock, le sunga maiawa i o sia maiawa. E ona toi iai se isi visoaswani le kompani mō nisi moenga, pe a whai e wha a waupe o nā ngai lungan whanau e a fia il wha mai. O le tele au savai i pēna se ta i tō lua. O le tele a vaile le vai ta ofi, vai tonga fitinga vale le pe to rehydrate a pe tui IV ia pe o la fiafi fiololo to fo fal Nisio ia moenga wa fo ina mo mautanga sa ngase o le a fasa fuatu nisio moenga e whane mai whai tu malo. E reporti mai limtanga ruenga o leo leo wa wha mawina ai le to lua i la ua na mausoi fue ni wha avilave po ni fe ese se inga na tula i mai le whai unga le vai aso. O se tasio ia wha avilaven tula i mai lea fio ango sa vai e le whanga. O se fe ese se inga e afo mai whanua, e be o na wha amau ne mai e le sui komisina o mtanga ruenga o leo leo, papa li i Mona Lisa tia i keti. E limas fumale ono tau sangon matua se tamaa, e mai na fio ango si umu masa vaia, a au mau i na uli Amerika Sāmoa le wamaliu. Mau le wha avilave o tau fia mai leo leo ni ali i se toa lua. E fast for 5 tau sanga o leisi, ma le lua se funmalvalu tau sanga o leisi. O lo wanga i nei isu e su engal matanga ruenga o leo leo. Masalo mio i la ui na wha o 5 i lea tama wa maliu. Ai 5 se funmale wha fwoi tau sanga matua o se tama mai le fio ango fale wha le fwoi ua maliu. Ina ua wha o 5 i se talvau se funmale fitu tau sanga. Mana whai loe Mona Lisa le reporti, o se inu ngā awa malo se la ui ina whaia. Na tula i mai se fese se inga, na fuai de whale lave. Mai o le aso se funma le walu o le masina le ne o kuso, o le avala a wele mata o poi lantou umanei, i luma o le whamas nonga. To e tolu masina i olo o to toe tā pena pena i le sui o Sāmoa, o le a avea ma ave fua Sāmoa i le tauvanga tau sala o le atu lau lau po le Miss Universe. Na whai loe le te fono o le komiti whaafoe, le ia taua le Sir Jerry Brunt, e matua whainga tā lava tā penanga e tā pena i mo i to i ngā tauvanga, o nei ese mamau mai i le wholo le tau sala Sāmoa, ma tauvanga tau sala le Pasifika. Pei tai o le whanau nonga i nei a waisa mo i tauvanga te tele nei, o le whaalawi loa ina lava o Sāmoa tunu te tele o le laulange, e au fie mā tunu e se lau 5 se furu lea wa iane o na tau sala. I le tasi fo ile nei tauvanga e tuli mata ia e tangata. E ese fo le maoa e o le standard mo le level fo i tamaitai e mo mia. Mai mau pe ana hape o le ma te ngā lue whatasi matato le Miss Sāmoa. O le nau whaanau no ta inga lava ia ina ia fili mai ia se tamaitai e alu i le Miss Universe, ia Miss Pacific, o le tātou le forever no le Miss World, ma isi lava vaenga.
Awala vol fa la wiloino sio tatu tunu o nei me uma mo fa la wiloino le tunu ele mo se vi ingostanga te totas. A peta iane ia o le tulanga le yei o le fo ua mai ana mato fa tala noa ia mai tai fo isa mato pa va ai tulanga lava le o le matua o le anga va ia ma tai pela volta mai tai le pale lava tai mine ia helani tato Miss Universe Sāmoa. Ina ima fai ona fai ma ave fua se tulanga fo ile mo tato tunu. So I think we ole wa yele fa mo il to mai tai foi. Na fo ba mata na fa tata no ya na ta pena penang. Ale fo ba mata ma tu ta pena yo na la vai nga ma wala vale ma fai ona lava le ta pena. Ya mo fa mo ya November. O le isi vaenga whaingatana ta uali a tawal sā. O le lava leo se le ne tāpena i le suia Sāmoa. Fa mauti noa o lava leo se le ni ave ai ia le tato teine. Ia mai se ai o ana training i o i Filipino. O ina le sa ave ana i tato teine. Ina ia mawhai ona a lava lan tāpen penanga ia penta noatu. Miss Samoa for Miss Pacific penta toilo ai. Ima tua i ese la. O le teine le alu i le Miss Universe. Ia fe alua i mai se e vai muri umi peta i fia e inisi. Taimi ia toa. Ia laval ta pena le sa vali. E o fo ile talino ofesili. E ese fo ile levo ofesili. Fai loili a tawa le Sāmoa le anga i le manai. O le avava ai e tama i taina pale mai tau sala Sāmoa. E whiri mai e se tasi e whai masuio Sāmoa i si tauwanga i le manai. O tala fōia, manuia le nei aso le tātua tino. Whasoi fōia.